навиди бомдодис аз радио зуди тақдими шумо бинандагони азиз, умедворам сеҳату саломатед ва рӯзатон бо барор мегузарад. имрӯз 7 апрел ва соат ба вақти Прага расо 7 субҳ аст. Дар чанд дақиқаи дигар ман барои шумо хабарҳои Тоҷикистону ҷаҳонро мерасонам, аммо қабл аз ин таваҷҷӯҳ кунед ба як эълон. Кумитаи ҳолатҳои фавқулоддаи Тоҷикистон ҳушдор медиҳад, ки аз 7 то 9 апрел дар ҳудуди кишвар ҳаво тағйир ёфта боридани борону жола ва пастшавии ҳарорати ҳаво пешгӯӣ шудааст. Дар баландиҳои зиёда аз 1000 метр бошад борон ба барфи тар мубаддал мешавад. Дар бештари қисмати Тоҷикистон омадани сел, боло рафтани сатҳи оби дарёҳо ва дар роҳҳои кӯҳӣ резиши санг аз эҳтимол дур нест. Аз ин рӯ аз сокинон ва меҳмонон хоста шудааст, ки дар ин рӯзҳо аз эҳтиёт кор бигиранд. ҳукумати Тоҷикистон барномаи зидди буҳрониеро таҳия кардааст, ки ҳадафаш кам кардани хатарҳои коронавирус ба иқтисоди кишвар гуфта мешавад. Ба иттилои расмӣ дар Тоҷикистон ягон мавриди гирифтории сокинон ба бемории ҳамагири COVID-19 сабт нашудааст, вале коршиносон мегӯянд иқтисоди кишвар дар остонаи хатарҳои ҷиддӣ қарор дорад. Масъулони вазорати рушди иқтисод ва савдои Тоҷикистон хабар доданд, ки нақша ё барномаи зидди буҳронӣ бо дастури нахусти вазир Қоҳир Расулзода таҳия шуда баъд аз тасдиқ шудан расман нашр мегардад. Ба гуфтаи масъулини ин ниҳод, бахшҳои асосии барномаи зидди буҳронӣ чунин аст: таъмини фаровонии бозорҳо бо маҳсулоти ниёзи аввал, аз ҷумла орду, равған, гӯшт, шакар, тухм ва сабзавотҳо, зиёд намудани истеҳсолу захираи онҳо ва пешгирии болоравии нархҳо, таъмини иҷрои саривақтии ӯҳдадориҳои иҷтимоии давлату аз ҷумла пардохти маош ва нафақа, дастгирии қишри осебпазири ҷомеа. Мақомот мегӯянд, баъд аз тасдиқ шудани барнома аз сӯи ҳукумат ба соҳибкорони хурдумиёна, ки аз буҳрон осебпазир ҳастанд, сабукӣ ва ҳам таътили андозӣ дода мешавад. масъулин расман намегӯянд, ки кадом гурӯҳи соҳибкорон ба қишри осебпазир ворид шуданд. Як масъули вазорати рушди иқтисод ва савдо бе зикри номаш ба радиозодӣ гуфт, дар нақша аст ба ширкатҳои сайёҳӣ ва дигар соҳаҳое, ки аз паёмади коронавирус осеб диданд, сабукиҳои андозӣ ва ҳатто таътили андозӣ дода шавад. Вале ин масъул мегӯяд, рӯйхати пурраи соҳаҳое, ки шомили имтиёз мешаванд, баъд аз тасдиқи қарор аз сӯи ҳукумат расман эълон хоҳад шуд. расонаҳои Британия хабар доданд, шоми душанбе вазiri саломатии сарвазири ин кишвар Борис Ҷонсон, ки ба коронавирус мубтало аст, бад шудааст. Ба гуфтаи манбаъҳои Sky News, Ҷонсон дар ҳолати беҳушӣ қарор надорад ва танҳо ба хотири эҳтиёт ба шӯъбаи дигари беморхона интиқол ёфта дар наздикии дастгоҳи нафаси сонъӣ бистарӣ карда шудааст. Бо дархости Ҷонсон, вазифаи сарвазирро вазири умури хориҷии Бритониё Доминик Рааб иҷро хоҳад кард. Борис Ҷонсони 55-сола рӯзи якшанбе бо нишонаҳои коронавирус дар беморхона бистарӣ шуд. Дар саросари ҷаҳон, тибқи омори донишгоҳи Ҷон Ҳопкинскии Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, ки дирӯза нашр шуд, беш аз 1,320,000 нафар гирифтори коронавирус буда, аз ин байн наздики 74,000 нафар ба ҳалокат расиданд. Зиёда аз 50,000 қурбониҳо сокинони Аврупо мебошанд. Дирӯз президенти Озарбойҷон Илҳом Алиев бо ишора ба сирояти коронавирус авфи маҳбусони аз 65 сола болоро имзо кард. Гуфта мешавад, ки бар асоси ин санад 176 маҳбус ва аз ҷумла як шаҳрванди Русия раҳо мегарданд. дар ин байн дабири кулли Созмони Милали Муттаҳид Антонио Гутерреш бо нашри як паёми видеоӣ дар Твиттер гуфт, дар шароити карантин, ки дар бештари кишварҳои ҷаҳон ба хотири пешгирӣ аз паҳн шудани коронавирус ҷорӣ аст, ҳолатҳои хушунати хонаводагӣ афзоиш ёфтааст. Ба гуфтаи ӯ, дар баъзе аз кишварҳо шикояти занон ба хадамоти кӯмакрасон зиёд шудааст. Гутерреш мегӯяд, кори кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва тиб бештар шуда, манбаъҳо барои кӯмак ба қурбониёни хушунати хонаводагӣ намерасанд. дабири кулли Созмони Милали Муттаҳид ба мақомоти кишварҳо пешниҳод кардааст, то сармоягузории созмонҳои ғайритиҷориеро афзоиш бидиҳанд, ки бо дастгирии қурбониёни хушунати хонаводагӣ машғул мебошанд. Дар Русия аллакай 9 созмони ҷамъиятие, ки бо қурбониёни хушунати хонаводагӣ кор мекунанд, аз мақомот хостанд, то барои ҳимоят ва кӯмаки осебдидагони вазъи карантин чораҳои фаврӣ андешанд. бино ба баъзе аз хабарҳо, дар ҳоли ҳозир дар саросари олам 2,6 миллиард одам дар ҳолати карантин ба сар мебаранд.
از جمله در روسیه نیست و با توجه به این نمایندگی خدمات مدیریت تاجیکستان در روسیه میگوید هنگام موجودیت احتمال سرایت یابی به کرونا ویروس شهروندان تاجیکستان نوبسته از داشتن پلیس سوغورته طبی برای تشخیص و طبابت در بیمارخانه های مخصوص سرایتی فدراسیون روسیه امکان دارند. در این باره مسئولین خدمات با خبرگزاری دولتی خاور صحبت کردند. در نمایندگی از مهاجران تاجیک خواسته شده است که در دوره تا 1 می سال جاری یعنی دوره کارانتینی قاعده‌های مقرر شده را اوید به پیشگیری از بیماری مذکور در این کشور قطعاً رعایت نموده به ضرورت از مکان زیستشان بیرون نبرند. همچنین آنهایی که با مقصد سفر شخصی، تجارتی، خدمتی و غیره به مهلت 3 ماه در قلمرو روسیه قرار دارند میتوانند در جای قید مهاجرتیشان ثبت خود را تمدید کنند. به قول منبع در این دوره باید از جانب مقامات داخلدار فدراسیون روسیه و ساختارهای مهاجرتی وزارت کارهای داخلی نسبت به مهاجران برای ویران نمودن مهلت بود و باش مواد حقوق ویرانکنی ماموری ترتیب داده نشود. همزمان از شهروندان تاجیکستان دعوت شده است که برای گرفتن معلومات ایلاوگی و مشورت ضروری به نمایندگی خدمات مهاجرت و کارمندان آن در منطقه روسیه مراجعت نمایند. در همین حال سامانه اخبار کام با تکیه به وبسایت لایف از بازداشت یک شهروند 21 ساله تاجیکستان که به کرونا ویروس مبتلا شده است خبر میدهد. این حادثه در روسیه شده است. انیخترش این زاده تاجیکستان در شمال و شرق شهر مسکو دستگیر گردیده مجبوراً بستری کرده شده است. گفته می شود که در بدن این جوان شکل سبک کرونا ویروس تشخیص شده بود و طبیبان به این دلیل به او دستور داده بودند که خود را در خانه کرانتین کرده مستقلانه به طبابتش مشغول شود. اما این جوان چند دفعه از خانهش بیرون رفته است و ویران شدن رژیم کرانتین از جانب او را ویدیو کامراهای نظارتی ثبت کردند. وقتی جوان را در خانهش دستگیر کردند او به کارمندان پلیس گفت دستور طبیبان را درست نفهمیده است و نمیدونست که نباید ترک منزل کند. ولی با این وجود به او اکنون برای ویران کردن قاعده‌های کرانتین و زیر خطر گذاشتن حیات و سلامتی دیگران کمش 15,000 روبل روسی جریمه تهدید میکند. ایالات متحده آمریکا دوای طالبان را که واشنگتن به وعده‌اش وفا نکرده است رد نمود. در ماه فوریه سال جاری ایالات متحده آمریکا و طالبان افغان در قطر پیمانی را امضا کرده بودند که راه را برای روند صلح افغانستان باز میکرد. سخنگوی نیروهای آمریکا پالکوونیک سونی لگت در شبکه توییتر نوشت که آمریکا با پیمان صادق است، ادعای خلافکاری اساس ندارد. او از طالبان درخواست نمود که خشونت را کاهش بدهند و اضافه کرد که نظامیان آمریکا در حال حمله بالای نیروهای امنیتی افغانستان از آنها حمایت خواهند کرد. یک روز پیش از این طالبان ایالات متحده آمریکا و نیروهای افغان را به عملیات نظامی و حمله های هوایی در منطقه بیرون از نظام متهم نمود. ساکنان بینای در مرکز شهر خوجند طلب دارند که بانر پیش منزل زیستی آنها را کنده و در جای دیگری نصب کنند. این بانر که عکس بزرگ پرزیدنت است تقریبا وارد شدن روشنایی به بینای 5 منزل زیست در یک بلند آشیانه را میگیرد. این ویزه ترغیباتی را در مرکز خوجند مقامات روزهای جشن نوروزی سال 2019 در بینای استقامتی کنار مرکز جوانان نفسوزی شده برای 2 هفته گذاشتند، ولی بعد آن ظاهراً کندنش را فراموش کردند. مؤلفان نامه بعد 1 سال تلاش میگویند احتمال مقامات محلی هیچگاه به کندن بانری که در آن عکس رهبر دولت است اقدام نخواهند کرد. آنها در نامه خود به مقامات نوشتند آنها نیز رئیس جمهور و سیاست دولت خود را دستگیری میکنند، ولی برای حفظ سلامتی خود و کودکانشان و درآمدن هوای تازه و نور آفتاب به خانه ها از مقامات خواهش دارند بانر را از روی وعده خود از پیش خانه های آنها بگیرند و در بینای مرکز جوانان بچسبانند. نظر مقامات به این مکتوب ساکنان هنوز معلوم نیست. و بینندگان عزیز رسیدیم به تقریبا پایانی صحبت امروزه و من حالا برای شما از قطب اسعار خارجی معلومات میدم که امروز از طرف بانک ملی این طور معین شده است. $1 10 سومونی و 21 درم است. 1 یورو کمی بیش از 11 سومونی قیمت دارد. امروز قرب 1000 روبل روسی 132 سومونی و 80 درم تعیین گردیده است که در قیاس با دیروز 1 سومونی و 20 درم زیادتر می باشد. این چند خبر تازه بود که خواستم در این صبح بر
وقت به شما بگویم عزیزان و البته در دوام روز ما بازم شما را منتظر هستیم با خبرهای تازه تاجیکستان و جهان. سپاس میگیم از یک و یک شما به اخلاصی که به ما دارید و هر صبح خبرهای تازه را محض از رادیو آزادی منتظر میشوید. ما هر یک شما را احترام قائلیم و همه شما را منتظر خواهیم بود در برنامه‌های بعدی. و اگر شما هر خبر و نظری دارید لطفا در اختیار رادیو آزادی بگذارید. تلفن‌های ما در اختیار شماست و خبرهای بیشتر از این رو همچنین میتونید در وبسایت رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org بخونید. باقی خدا نگهدارتان و روزی خوب داشته باشید تا ملاقات بعدی.